Uyu mukapuri kubona aha ngaha bamwita Ndahiro Valens Papi ni umwe mu banyamakuru dufite aha ngaha mu Rwanda bakunzwe kubera ukuntu bakora ibintu byabo bafite umwihariko. Uyu munyamakuru arangwa no gukora amakuru y'ubuzima busanzwe bw'abaturage kandi akigirirayo, bitewe kandi no kuntu inkuru zose ajya kuzivumburira indani mu baturage. Hari n'igihe ako gace bagiye gushakamo inkuru bamwe baba bashaka kumukubita. Mu mwaka wa 2024 uyu Ndahiro Valens Papi igihe yari gutara inkuru yaje kuba yakubiswe n'abanyerondo igihe yari gutara inkuru ahazwi nka Kicukiro. Ndahiro Valens Papi yaje gutangaza yuko yakubiswe n'aba banyerondo kugeza naho akomereka. Usibye ko uyu munyamakuru witwa Ndahiro Valens Papi yihiringa kuri rwego nta nkuru mbi ajya akora, abanyarwanda bamukundira n'umwihariko w'ijwi rye. Biragoye kuba watambuka ku nkuru iri kuvugwa na Ndahiro Valens Papi ukamuyoberwa. Ndahiro Valens Papi no mwaka wa 2026 ni wigeze umuhira cyane kuko yagiye ahuramo n'ibyago byinshi bikomeye. Muri no mwaka wa 2026 yakoze impanuka ndetse we no kumurega ikirego cyo kuba yafungwa imyaka 5 agatanga n'izahabu ya miliyoni 1,200,000. Gusa nanone muri no mwaka yinjiye mu muziki nyarwanda. Kugira ngo tubashe gusobanukirwa amateka ku buzima bwa Ndahiro Valens Papi, mubanze munyemere tubumbure igitabo ku mateka ku buzima bwe tubanze tubimenye. Reka mbonere no kuguha ikaze mu kiganiro cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we Mess Empire Talks. Kora subscribe kuri no channel fungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe byo bino mu bambere. Naho nje mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 234. Ni amazina nk'aye Ndyankwi. Gusa Ndyankwi yaremeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Mess. Ndahiro Valens Papi ni umunyamakuru w'umunyarwanda ukorera ikinyamakuru BTN TV ndetse na B+ TV. Gusa mbere yuko akorera ikinyamakuru BTN TV ndetse na B+ TV yabanje gukora ikinyamakuru TV10 ndetse na Radio 10. Noneho nyuma yo gukora ikinyamakuru TV10 akaba ari nacyo Radio 10 nibwo yaje kuba yakimukira ku kinyamakuru BTN TV. Ndahiro Valens Papi azwi cyane mu gukora amakuru n'ibiganiro bikunzwe cyane mu Rwanda. Aho no munyamakuru Ndahiro Valens Papi yamenyekanye kubera ibiganiro byiza agenda akora nk'ikiganiro cyitwa Nindurushundi ibivugwa mu cyumweru na The Sunrise. Mu binyamakuru byagiye bituma uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi agenda amenyekana cyane mbere yo kwimukira kuri BTN TV. Hari ikinyamakuru yabanje gukora cyitwa City Radio. Iki nacyo cyagiye kimuzamurira izina ku rwego rwo hejuru, bigenda bituma abanyarwanda bagenda bamwiyumvamo cyane. Ndahiro Valens Papi nyuma y'uko amaze guhirwa n'itangazamakuru yaje kuba yakinjira no mu muziki. Kugeza ubu ngubu yamaze gusohora indirimbo yitwa Abanzi. Ndahiro Valens Papi yatangaje ko indirimbo impamvu yayikoze yagira ngo ashimishe cyangwa se yishime hejuru y'abanzi be, bamwe bahoraga bamusubiza inyuma muri make batifuzaga ko atera imbere. Hari n'andi makuru agenda avuga yuko Ndahiro Valens Papi yaba yashinze icyitwa P Promoter, akaba ari label cyangwa se foundation igamije gufasha abahanzi bakiri batoya. Ndahiro Valens Papi ubwo yasoraga ino ndirimbo ye ya mbere yatangaje ikinyamakuru yuko ino ndirimbo ari iya mbere asohoye, gusa muri stock y'ikindi n'izindi ndirimbo zigera kuri 5 ndetse akaba ateganya no gusohora EP. Agira ati nimukunda ino ndirimbo nzabatamo na EP kandi harimo n'indirimbo twagiye dukorana n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Uyu munyamakuru Ndahiro Valens Papi azwi cyane mu nkuru zivuga ku baturage cyangwa se zivuga ku buzima bw'abaturage, akarengane n'ibibazo bibera mu gihugu. Dore ubuzima bwe bwite. Ndahiro Valens Papi arashatse kandi afite abana. Imfura ye yitwa Byiringiro Ndahiro yavutse tariki 5 Kamena 2016. Hari amakuru agenda agaragaza yuko Ndahiro Valens Papi akunda cyane umuryango we. Iyi foto uri kubona aha ngaha n'umugore wa Ndahiro Valens Papi ndetse n'umwana we Byishimo Ndahiro. Iki gihe bari ku kigo cy'amashuri igihe n'umwana wawe witwa Byishimo Ndahiro akaba imfura yabo yari yakoze isabukuru y'amavuko. Iki ni kimwe mu biranga umubyeyi nyamubyeyi. Iki gihe Ndahiro Valens Papi yari afashe urugendo ndetse n'umugore we bajya gusura n'umwana ku kigo cy'amashuri ndetse bamukorera na surprise igihe bari guserebura isabukuru y'amavuko y'uno mwana wabo w'imfura. Ibintu bikomeye byagiye biba kuri Ndahiro Valens Papi. Mu mwaka wa 2024 yavuze ko yakomerekejwe na bamwe mu bakozi ba Daso ubwo yari agiye gutara inkuru ahazwi nka Kicukiro. Mu mwaka wa 2026 yakoze impanuka y'imodoka ariko kubw'amahirwe nta muntu wahakomerekeye. Ibi bintu byagiye bivugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga ku buryo igenda Ndahiro Valens Papi yakoraga impanuka ku mbuga nkoranyambaga zose nta video wari kurenga utabonye Ndahiro Valens Papi ngo yakoze impanuka ikomeye. Gusa ibi ngibi byari bya bindi by'abanyamakuru bakabiriza ikintu kugira ngo bibonere views. Ndahiro Valens Papi we ku giti cye yatangaje ko yari ari mu muhanda atwaye imodoka akayitsa kugera kuri zebra aho abagenzi bambukira, umuhagenzi akaza kuza kwambuka Ndahiro Valens Papi akatafata feri bitunguranye. Ibyo ngibyo bikaba byarateye kuba inyuma ye hari imodoka itwara abagenzi ikaba yaje kuba yamuhoshura ku ruhande rwe rw'imodoka. Gusa nyine Ndahiro Valens Papi atangaza ko nta cyabaye, Imana yakinze akaboko akaba nta muntu wakomerekeye muri iyo mpanuka. Nubwo ubuzima bwa Ndahiro Valens Papi butamworoheye habe na gato, gusa yabashe kubicamo. Ubu ni umunyagabo nyamugabo. Ubu ni umwe mu banyamakuru dufite aha ngaha bakunzwe cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Gusa icyabimushoboje ni Imana ndetse no gushaka umwihariko mu bintu byose akora. Hangaha mu Rwanda dufite abanyamakuru barenze umwe ndetse barenze n'10 barenze n'100. Mu kugira ngo agafate Ndahiro Valens Papi yabashe kuba yakita ku mwihariko we. Ukuntu avugamo amakuru, ucyumva umuntu avuga amakuru mu buryo bwe uhita ubona ko yamwiganye. Naho ubundi Ndahiro Valens Papi arihariye mu buryo akoresha avuga amakuru. Inama rero, nimba nawe ukora ibintu bya content cyangwa se ukora kandi kazuhureho n'abantu benshi, gerageza ugakora ushyiremo umwihariko wawe. Ibyo ngibyo bizatuma abantu bakumenyera kuri wa mwihariko wawe nubwo waba ugahuriyeho n'abandi bantu benshi. Nahanga dusureje ikiganiro cyacu cyitwa bimenye gitambuka kuri no muyoboro wa YouTube channel ari we Mess Empire.
Talks. Uyu munsi twaganiraga amateka ku buzima bwa Ndahiro Valens Papi. Nimba kino kiganiro gikunze, kora like, unakore subscribe kuna channel fungura nizogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge n'ibizajya bisohoka nawe ujye ubibona mu bambere. Je mwabanaga muri kino kiganiro banyita Promise niyo nagize aka the king of this upward +2 fan kept 234. Nta mazina nk'ayi n'ijyankwe. Gusa indyankwe yaremeye kurya ibiti, njye naremeye kugusobanurira. Nyita Mese.